Alintuta y Meinayan. Hoy te invito a escuchar este cuento que te va a gustar demasiado. Munay warmirqichas kusisqa mallki uhuman haykuspa t'ikakunata pallaspa purishasqa. Hinaspas mana yuyaychaspa mallki uhupi chinkakapusqa. Ancha mancharisqas yanapayta maskasqa. Hinaspas huk munay wasillata mallki uhupi rikurusqa. Punkunta takaykusqa. Hinaqtinsi punku kucharikusqa. Resitusqa wasi uhuman haykuruqtinsi hamp'ara patapi kinsa hatun p'ukukuna churalayushasqa. Hinaspas chay p'ukukunapi sumaq sara lawa, ch'uñu lawa, trigo lawa ima kashasqa. Yarqaymanta kayrqchaqa sapanka tamallispa huch'uy kaq p'ukupi mikhuna sumaq kasqa. Chaysi mikhuyta qallaripusqa. Unaychanmataqsi puñuywan aysachikapusqa. Hinaspas kawitu mashkaq puririsqa. Huk p'ititapis tawa kawitukuna tarikusqa. Hatun kaqqa nishu chuchu kasqa. Qatiqnintaqsi nishu ñapullañataq. Chayraykus huch'uy kaqchapi kumpakusqa. Hinaspa puñurapusqa. Unaychamansi huk aylluntin munay ukukuchakuna chayaramusqaku. Paykunas wasiyuqkuna kasqaku. Mallki uhunta purimusqankumantas chayamusqaku. Hinaspas mana mikhunanku llapanñachu kapusqa. Huch'uy kaqsi nishu khuyaypuni kapushasqa. Hinaspasha maskayta wasinta qallarisqaku. Ñuna p'ititama chayaruspataqsi resitusta puñushaqta tarirusqaku. Hinaspas ancha mancharisqapuni puñusqanmanta ñich'arikampusqa. Resitusqa qunqurchakuspas imachus ruwasqanmanta pampachakuyta mañakusqa. Ukuku taytaqa phiñasqapuni tapusqa imanaqtinsi uña ukukuchaq kawitunpi puñusqanta. Kay ukukunaqa ancha llampu sunqullas kasqaku. Hinaspas resituspa rimasqanta uyarisqaku. Pampachasqaku wasinman kutiyta yanapasqaku. Chay p'unchaymantapachas paykunaqa munayta kawsakapusqaku. Sapa kutitaqsi resitusqa ukukukunaq wasinta kutiq. Si te ha gustado este cuento, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y ya muy prontito este libro estará totalmente disponible para aquellas personas que quieran aprender a leer en quechua y mejorar su habla. Nos vemos en el siguiente video.